Ясно. Удостоверение скажем было? Бұл жерде кім болып келдіңіз? Он кандидат, да? Нет. Он не право от нас. Сіз кімсіз? Он не кандидат, не кандидат. Не кандидат? Все он не. Анда үйреншін бұл сізді адам Жөн ол жерде силер неме болгондордон заказга келгениңизден айттым да, заказ аткарып алгыла деп элечи. Отырсаңыз, біріншіден сіз мыйзам чегінде жооп берип каласыз. Заказ Кайсы мыйзам? аткарбагылам деп. Сіз каяктан билесиз биздин мыйзам бирөөгө заказ аткарып атканыңызды? Каяктан билесиз? Жооп берсеңиз мага. Сіз өзі қайсы партияның өкілі болып келдіңіз бұл жерде? Қайсы наблюдатель болдыңыз? Сенин партияңан келдим. Мен қайсы партиядан екенін айтпайсыз ба? Жоқ, сіз азыр мені негізсіз күнөөлөгөнүңүз үчүн мыйзам чегинде жооп берип коя турганыңызды билесиз да? Аты жөнүңүздү тааныштырып коесузбу суранчы? Аты жөнүңүздү? Актан Тураков. Тураков, э? Рахмат сизге. Санайым рахмат.